John chapter 11 and verse number 20 and 21. John chapter 11, verse 20 and 21. Then Martha, as soon as she had heard that Jesus was coming, went and met him, but Mary sat still in the house. The word still there does not mean hilom, walay hilok, walay paghilok. It means, is that the word? Am I saying it right? Hilom or walay paglihok. I flipped hilok. Lihok. It means magpabilin pa. That's what the word still there is probably translated. Let me see here. They don't have the pa in there. They don't have the pa. Okay. Let me read that again. Then Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met him, but Mary sat still in the house. Then said Martha unto Jesus, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died. I just figured out they did mipabiling for the word still. Alright, verse 20 sa Bisaya. Unya si Martha, sa diya nga siya nakadungog nga si Jesus nagaabot, miatog mitagbo kaniya, apan si Maria mipabilin sa paglingkod diha sa balay. Unya miingon si Martha ngadto ni Jesus, Ginoo, kung ikaw unta dinhi pa, ang akong lalaking igsoon wala unta namatay. So the message comes from verse number 20. But Mary sat still in the house. Para nako, pwede po naglingkod gihapon, di ba? Si Mary naglingkod gihapon diha sa balay. Ilang gi-translate mi pabilin sa paglingkod. Either way, it's fine. But Mary sat still in the house. Naibalita si Jesus padulong sa Bethany, namatay na si Lazarus. Naghilak sila sulod sa balay, upat ka adlaw milabay, gilubong na si Lazarus, and they're still mourning. Naghilak, nagsubo pa, napay mga tao nagapil. It's kind of like having a haya after the burial. And na sila sa balay, nagsubo, naghilak. Dayon naibalita si Jesus padulong, ug si Martha nagbarog na nigawas aron magtagbo ni Jesus, pero si Mary dili man, wala man. Nagpabilin siya sulod sa balay. She just sat there. I'll talk about that at the very end of the sermon. Let's pray, and we'll get into the message this evening. Dear Father, would you please bless the message tonight? Would you fill me with your Spirit as I preach? God, I know this is what you want me to preach, because it's not really what I want to preach. So, Lord, would you please bless it? Would you use it to help the people who need it tonight? Please, God, strengthen us and help us. I pray, Lord, you'd encourage our hearts and strengthen our faith through the preaching of your word. We love you, Lord. Please, God, help us. Pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Mora si Lazarus, ang pinaka-iladong tao nga nabanhaw diha sa Biblia, syempre gawas ni Jesus Cristo mismo. But of all the people, there's just dili daghan good, pero sa pipila ka tao nga nabanhaw diha sa Biblia, mura ang story ni Lazarus pinaka well-known, pinaka-ilado alang kanato. It's a story we know. Dili ta mo lantaw sa tibok story, but I'm going to try to build a picture for you tonight. See, Lazarus nagsakit na, and it became clear, klaro man makitaan nga seryoso gyud ni. So si Martha o si Mary nagpadala sa mensahe nga ato ni Jesus. Si Jesus na nasa laing dapit, layo-layo man. Later we'll see how far. Sila nagpadala sa mensahe nga ato ni Jesus nga nagsulti niya, sakit na si Lazarus. Wala sila diretso naghangyo nga si Kristo mo anhi aron motabang, pero klaro man kanay lang tinguha. They were asking Jesus to come. Let's look at verse 3, and we're going to start working our way through this story.
Therefore, his sisters sent unto Jesus, so that's Mary and Martha, may igsoon ni Lazarus. Therefore, his sisters sent unto Jesus, saying, Lord, behold, he whom thou lovest is sick. Busa, ang iyang babaeng mga igsoon, may pasugo nga to kaniya, nga to ni Jesus, nga nagiingon, Ginoo, tanawa, siya kinsa imo nga gihigugma nagsakit. So let me ask you a very simple question. Why did they send the message to Jesus? Nga naman sila nagpadala niini nga mensahe ngadto ni Jesus. Klaro man ang rason. Tungod nagato sila sa ilang tibok kasing-kasing nga si Jesus ang naaygahom sa pagtabang sa ilang igsoon diya sa iyang kasakit. They believed that Jesus could heal him. Sila nahibalo nga si Kristo ang Masaya, ang anak sa Diyos. Sila mismo nakakita sa iyang mga saksi, sa iyang mga milagro. Sila man ang mga saksi sa iyang mga milagro. Sila nakakita nga siya nagtabang, nag-ayo sa kasakit sa daghang lain. O ganan sila nga si Jesus mag-ayo pod sa kasakit. Sa kasakit sa ilang igsoon sama sa daghang lain. Pero labaw pa niya na it's not just that they knew, not just that they believed Jesus could, but what we see in the story is si Lazarus, Mary ug Martha, silang tulo na special nga relasyon ni Jesus. Notice, first of all, what was the message they sent? They said, Jesus, he whom thou lovest is sick. Naay special nga relasyon ni Jesus ug niini nga pamilya sa lungsod sa Bethany. Look with me at verse number 5. John chapter 11 and verse number 5. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Karon si Jesus nahigugma ni Marta ug sa iyang babaeng igsoon ug ni Lazaro. Na siyempre, nagsabuta nga si Jesus nahigugma sa tanan. Ang Diyos nahigugma sa tanan. Kaya ang Diyos nahigugma pag-ayo sa kalibutan nga siya mihatag sa iyang buktong gipagkatao nga anak. We understand that God loves everyone. Pero, just like today, diya sa panahon ni Jesus, naipipila ka tao nga nakasinati sa mas suod nga relasyon ni Jesus kaysa kadaghanan. There are some people who just had a closer relationship with Jesus than everybody else, and that's still true today. O ang diferensya simple kayo, ang tao nga mogahin mas daghang oras ngadto sa iyang relasyon sa Dios, siya ang mas suod kaysa uban. Siya nga mas limpyo diya sa iyang pagkinabuhi. Mas suod ni Jesus kaysa tao nga mas luag sa iyang pagkinabuhi. If we look at the story, kung ikaw mo lantaw sa lain-lain story sa Gospels, makamatikod ka nga it looks like Jesus often stopped there and stayed in their house. Siya nag-overnight dito sa ilang balay. Basing pipila ka adlaw kung magbiyahe siya gikan sa Galilee ngadto sa Jerusalem or maggikan sa Jerusalem padulong sa Galilee, he would often stay in their house. This is a very close relationship. Sa diyang kami ni Ma'am Ruth deputation sa US, nagstay mi sa daghang lain-lain lugar. I think one time I counted, nag-ihap ko sa calendar, nag-ihap ko how many different beds we slept in 2 years. Would you like to guess? 120 different beds over the course of 2 years. We slept in many places, but naipipila ka lugar nga nagstay mi sa balay sa Christian family ug naay connection. And they would say, kung ikaw mo hapit diri, kung padulong ka bisan aso, duol ka diri. Kung kinalang ka mag-overnight, pwede diri sa moa. We had a few families like that. Now I've kind of forgotten most of them. It's been too long. But there's a closer relationship. Dili ka mag-feel ka na nga closeness sa tanan, but there's a few.
And that's kind of what we see here with Jesus. There was a special relationship between Jesus and this family. So, syempre, natural kayo. Think with me, kinik nga family, suot sila ni Jesus. So, nakakita sila sa daghang milagro. Sila nakikita sa uban nga nagsakit dayong giayo ni Jesus. O sila man ang suod kayo niya. So, syempre, sila nagdahom. Kung si Lazarus nagsakit na, syempre, si Jesus mo tabang kaniya. Dili ba natural ka na? Syempre. They would assume silang magdahom. Sa diyang si Kristo mo tungog sa balita nga si Lazarus nga gigugma yun niya, nagsakit yun si Lazarus. Sila nagdahom diretso si Kristo padulong sa Bethany. But that's not what happened. Look at verse 6. When he had heard, therefore, that's Jesus, that he, Lazarus, was sick, he abode 2 days still in the same place where he was. Busa, sa diya nga siya, si Jesus, nagadoong nga siya nagsakit, kana si Lazarus. Siya, mipabilin, og duwa pagkaadlaw. Diya sa sama nga dapit, di indito siya. Siyempre, si Mary ug si Martha, nagdahong nga si Kristo magdali. Naigugma siya na, we know He loves us. We know He does. We're sigurado, gyuta nga, si Kristo naigugma na mo. So, siyempre, pero wala man di ay. Nagtabang siya sa daghang uban. So, siyempre, siya mo tabang po na mo. Pero, naghula siya. 2 days. Nagadungog siya. Himalatyon siya. Hapit na mamatay. Pero wala siya naglihok. And it doesn't even tell us he did anything while he was there. Ang siyang gihimo, wata ka balo. He stayed where he was. So here's the question, where was he? Asa man si Jesus ni ining panahona? So this afternoon, lantaw ko sa story, aron magsulay ko magbana-bana, asa si Jesus sa ang gidawa niya kining mensahe, because it affects the story. Go back with me to the chapter before, chapter number 10. Girly, go get me some ibuprofen. My throat hurts. John chapter number 10 and verse 22. John chapter number 10 and verse 22. And it was at Jerusalem, the feast of the dedication, and it was winter. And Jesus walked in the temple in Solomon's porch. Then the Jews came round about him and said unto him, How long dost thou make us doubt? If thou be the Christ, tell us plainly. Okay, dito sa Jerusalem, thank you, girly. I'll take some ibuprofen because my throat hurts. Somebody didn't pray for my sore throat. I can tell. Kinsa wala nagampo? Imimi? I knew it. Maybe some of you prayed that I'd stay sick. I know how you are. All right. Where are we? Okay, dito sa Jerusalem. Asa dapit sa pista sa paghalad ug kadto tingtugnaw. Ug si Jesus naglakaw diha sa templo, asa ba? Sa templo dito sa Jerusalem sa portiko ni Solomon. Unya nanuol ang mga Hudeo palibok kaniya ug miingon ngadto kaniya, unsa kadugay nga ikaw magpadua-dua kanamo? Kung ikaw mao ang Kristo, sultihi kami sa yano nga paagi. So si Kristo niini nga bahin sa story naa siya dito sa Jerusalem, and I'm going to draw my famous map that you all love so much. Do you know what, Mike? I'm going to write on your face if you don't behave yourself, all right? So we have here the sea, the Mediterranean Sea. That's a very beautiful river, very nice river, all right? And you just wish you could draw like me. All right, so up here we've got
I'm going to put the Sea of Galilee, then the Jordan River, and then the Dead Sea. Okay. Jerusalem, ang syudad sa Jerusalem, ni ini nga bahin dari sa bukid. So this is where Jerusalem is located. Now, nining a story sa John chapter 10, si Jesus na dari sa Jerusalem. Dayon na ay debate na ay mga pangulo sa Hudeo nagdul kaniya kalit lang ug what's the word I'm looking for? I learned a word for demand, but I can't remember what it is. Starts with an S. Probably nobody knows it. Sukna? Sukna means demand an answer, right? Does anybody know the word sukna? Brother Michael, Brother Nestor, Mom Farah, and Pastor Mike. I feel smart. And sukna, meaning nagsugo nga siya mo hatag og tubag. That's what sukna means. Sila nagsukna ni Jesus. Kung ikaw ang tinod nga Messiah, just tell us, ingna lang. Tinod ba o dili? So nanay, debate. The next few verses, nakigdebate sila. We're not going to read the debate. Look at verse 39. So we're going to skip from verse 24 down to verse 39. Therefore, they sought again to take him, but he escaped out of their hand. Busa, sila naningkamot pag-usab sa pagdakop kaniya, apan siya miikyas kikan sa ilang kamot. So sa katapusan sa ilang pagdebate, nagsulay sila magdakop niya, pero nag-ikyas na siya. So where did he go? Look at verse 40. And went away beyond Jordan into the place where John at first baptized, and there he abode. Ug mipalayo pag-usab ngadto sa unahan sa Jordan, ngadto sa tapit, diin si Juan sa una mi baptismo, ug dito siya mi pabiling. So si Jesus nagbiya sa Jerusalem, ug niadto siya sa lugar diin si John the Baptist nagbaptize sa sinugdanan sa iyang ministry. So naglantaw ko sa Matthew 3. Asa dapit na. Go to Matthew 3. Matthew chapter 3. Lantaw na to ang verse 1. Matthew chapter 3 and verse 1. Kunana, say amen? In those days came John the Baptist preaching, look at the next phrase, in the wilderness of Judea. Niatong mga adlaw, miabot si Juan ang Baptist nga nagawali diha sa kamingawan sa Judea. So, what we have here, this area here, kini nga bahin dere, murag way labot nini, pero ini bahin dere, gitawag Judea, diha sa panahon ni Jesus. Sa Old Testament, gitawag Judah, like the tribe of Judah. Ang Jerusalem na dere, the wilderness of Judea was down here, north of the Dead Sea, along the Jordan River. Kini gitawag ang wilderness of Judea. So, asa si John the Baptist baptize sa sinugdanan. Dari, duo somewhere in the Jordan River near the Dead Sea. Murag ang rason nga kamingawan na tungod maot kayong tubig sa Dead Sea o dili mayo para sa mga tanom, kanakong guess. Murag ka na nga area do sa Dead Sea, way pulos para sa mananap o way pulos pod para sa pag-uma. That's my guess. So, murag ka ng rasong mingaw gyud kay walay oportunidad manginabuhi niya ng dapita. That's my guess without having researched it deeply. So, nasa dito sa kamingawan sa Judea. Now, look at verse 5. Then went out to him Jerusalem, meaning, syempre, ang taga Jerusalem, and all Judea, and all the region round about Jordan. Unya, miato nga to kaniya ang Jerusalem o ang tibok Judea o ang tanang dapit palibot sa Jordan. Now, there is a detail here that I have never understood until today. When it says, nagbaptize siya, well, let's read the next verse, and then I'll explain. Read the next verse. Look at verse 6.
and were baptized of him in Jordan, confessing their sins. Ug gibaptismohan niya diha sa Jordan nga nagasugid sa ilang mga sala. So, asa si John the Baptist nagbaptismo sa sinugdanan? Diha sa Jordan River. Di ba? Here's the detail I'll bet none of you have ever caught. Here's Jerusalem, and it says all Jerusalem went out to him. Do you know how long it takes to walk from Jerusalem to the Jordan River? Today, I checked it on Google Maps. 9.5 hours. Buot ba ka maglakaw 9.5 hours aron maminaw sa pagwali? 9.5 hours. So, sila o ang tibok area diri dayon ang tibok area do sa Jordan River ato sa lugar nakaduog sila kabay niini nga propeta nga nagwali sa Jordan River na itaw nga gibaptismohan. So daghang tao mi ato aron maminaw 9.5 hours ang paglakaw. And that's where Jesus was. Niini nga story si Jesus naglayas gikan sa Jerusalem kay sila nagsulay nga mupatay kaniya. We'll go back to John chapter 10 verse 40. Let's read it again. Did I say 9? I meant 10. John chapter 10 verse 40. And went away again beyond Jordan into the place where John at first baptized, and there he abode. O mipalayo pag-usab ngato sa unahan sa Jordan, ngato sa dapit diin si Juan sa una mi baptismo ug dito siya mipabiling. So, si Kristo naglayas gikan sa Jerusalem, ngato sa Jordan, doo sa lugar diin si John nagbaptismo ug nag-cross siya gayud sa suba ug nagstay siya niini nga bahin diri. Klaro ba? Doo pa siya sa Jordan River but he crossed the river mas safe dito. Okay. So, si Kristo na dito sa Jordan River, sa dihang ang tao niabot aron magsulti kaniya nga si Lazarus na sakit. Now, the next question is, does anyone know where Lazarus and Mary and Martha lived? Unsay ngalan sa lungsod? Bethany. Kabalo ba ka asaman ang Bethany? Look down at John chapter 11 verse 18. John chapter 11 verse 18. John chapter 11 verse 18. Kung nasa, amen? Now Bethany was nigh unto Jerusalem, about 15 furlongs off. Karon ang Betania haduol ngadto sa Jerusalem, mga napulo og 5 ka estadyon ang kalayon. So, ang Bethany duol sa Jerusalem. 15 furlongs, I'll be honest, I did not research furlongs and I've forgotten, nalimot ko, pero makalakaw ka pasin 45 minutes, 1 hour, dili layo. So, ang Bethany, diri sa north, gamay, gikan sa Jerusalem. Duol, murag mas duol sa kamatuoran. Duol manggod. So, sa atihang sila nagpadala sa messenjero, 9.5 hours gihapon niyang paglakaw. Kung nagdali-dali siya, basing 8 hours. Pero whole day manggod. Nagbiyahe siya aron pagabot dito sa lugar ni Jesus. Now, let me find where I am in this outline. So, what have we figured out? Ganahan ko kita magbana-bana, magkwenta ta sa mga adlaw ni ini nga story. Let's see if we can figure this out. Here we go. So, si Lazarus nagsakit na. Og sila magsugod, maybe pipila ka adlaw, because you get sick and you think, gamay rani. And then it gets worse, nagsamo-samo. So, basin pipila ka adlaw nagsakit siya, and then nag-realize, seryoso gyud ni. And they think, we need help. Kinahanglan ta sa tabang ni Jesus. And they send a messenger. Og siya magbiyahe, gikan sa Bethany, nga nining adapitan ni Jesus. So, murag, one day ang pagbiyahe. So, one day na gyud. Diba? We have one day. Magpadayon ta sa story. Sa dihang ang mensahero ni abot, pila ka adlaw si Jesus naghula ra. Do you remember? How long did he wait?
2 days. So now we're up to 3 days. Diba? Kaya 1 day pagbiyahe, maghula siya duha, so 3 days na gyud. Sukad sila nagsen. Diba? Dayon, si Kristo pod maglakaw. So, another day. Diba? 4 days. Now go to John 11, verse 17. So it's at least 4 days, basin 5 or 6, depende kanusang tao niabot, kanusa si Kristo naglakaw, na daghang detalye, pero minimum, pipila kadlaw, 4 days. And look at John 11, verse 17. Then when Jesus came, he found that he, that's Lazarus, had lain in the grave 4 days already. Unya, sa diak nga si Jesus miabot, iyak nga nasayran, why do they do it iyak nga? Iyang nasayran, nga siya, si Lazaro, upat nakaadlaw nga gipahiluna sa lubnganan. How many days had he already been buried? 4 days. Do you know what that tells you? Si Mary, si Martha, nagpadala na sila sa messenjero. Murag, si Lazarus namatay sa dali pa siya miabot. O wala pa siya miabot. And it looked, gilubong siya 4 days. Kasagaran dali ka maglubong sa tao sa priyog nga adlaw. I know, dali sa Pilipinas, normally 2 weeks. Pero sa Biblia, dali sila maglubong. Pero, dali 6 hours, 12 hours. So kung gilubong na siya, 4 days, basin 5 or 6 days sa kamatuoran sa tanan pagbiyahe, pero murag namatay siya sa wala pang tao niabot ni Jesus. Am I making sense to you? Mary ug si Martha, naglaong ko magdali siya sa kikyud si Lazarus. And then, sa dalit pa 24 hours, namatay na siya. Sa adihang ang mga mensahero niabot ni Jesus, murag patay na gayud si Lazarus. And Jesus knew. Because the messengers, ang mga mensahero, wala na gayon niya nga namatay si Lazarus, pero si Jesus na gayon sa mga disciples, patay na siya. Later in the chapter, remember that? But for some reason, he still decided to wait. He knew Lazarus was dead. Nahibulo siya nga si Mary ug si Martha naghila, lalong kayo ang sakit sa ilang kasing-kasing. Sila nasakitan sa man na to kung nagiguman na to nga mamatay? Kung imong igsoon mamatay? Nauban niyo ba si malipay? Pero dili sila. I'm just kidding. Pero can you imagine? Sa sakit. Brother Michael recently experienced that. And Jesus knew. But he still waited. Unsa ba ilang gihimo niya ng duwa ka adlaw, tulo ka adlaw, kaya kinahanglan maglakaw pa siya. Samtang si Jesus naghula, taganto sila. Sakit yun. Sila nag-experience sa tanan kasakit nga kita mag-experience kung naigigong mamatay. So my question is this, why did he wait? Nga naman si Jesus naghula, kung kabalo siya, sila nagsakit. He could have hurried. Wala'y nagpugong kaniya gikan sa pagdali. Sa atong nakitaan. Well, it doesn't even tell us nagtudlo siya or nagtabang sa uban. Just naghula. Kanarang gisulti. He could have hurried and na siya'y plano. Kablo siya magbanhaw kaniya. Magpabanhaw. Magpabanhaw kaniya. Now, we know why God let Lazarus die. Because Jesus told us that. Go to John 11 verse 4. Si Kristo musulti na to sa rason nga ang Diyos mutugon nga si Lazarus mamatay. When Jesus heard that, he said, this sickness is not unto death.
but for the glory of God, that the Son of God might be glorified. So he already had a plan. He knew he was going to die, and he knew he was going to resurrect him. Kabalo siya da, anon sa imbuaton. Sa diya, nga si Jesus, nakadong niya na, siya miingon, kini nga sakit, dili nga tos kamatayon, dili permanente nga kamatayon, apan alang sa kahimayaan sa Diyos. Aron ang anak sa Diyos, mahimaya, pinaagi ni ini. Si Kristo nagingon, nakasabot ko sa ang situation dere. Ako, mahimaya, pinaagi ni ini. Do you know what happens when Jesus is glorified? Kabalo ba ka, unsay mahitabo kung kita mo pa taas ni Kristo? Unsay mahitabo kung ang himaya mo dangat ni Kristo? Jump down to John 11:45. John 11:45. Then many of the Jews. How many of the Jews? Pila? Many. Then many of the Jews which came to Mary and had seen the things which Jesus did, believed on Him. Unya, daghan sa mga Hudeo, nga miadto ni Maria, og nakakita sa mga butang nga gihimo ni Jesus, na nagtuo kaniya. Sa atiyang si Kristo gihimaya, na ay mga kalag na naluwas. So why did God let Lazarus die? Because so Jesus could do a miracle ug daghang tao mo tuog maluwas na. Kana ang plano sa Ginoo. So kabalo ta sa raso nga ang Dios nagtugo nga si Lazarus namatay. We know why he died instead of Jesus just nag-ayo diretso. Nga naman si Kristo wala nag-ayo niya, kana siya laing plano mas mayo, magpabanhaw niya. Pero mabalik ko sa 2 days. Kung kabalo siya nga namatay na si Lazarus, kabalo siya nga mo pabanhaw siya ni Lazarus diri o mo matapos na ang ilang kaguol o kasakit, nga naman siya naghula sa duwa ka adlaw. Nga naman siya nagtugo nga ang kaguol magpadayon sa duwa ka adlaw nga dili kinahanglan, di ba? Murag dili kinahanglan. Why did Jesus wait 2 days when he knew what he was going to do? Nga naman siya naghula. Are you ready? Ready ba ka mahibalo? Ang Biblia dili mo sulti na to. It's kind of like our lives, isn't it? God makes us wait and then doesn't tell us why. Ang Diyos magpahula na to, dayon dili mo sulti na to sa rason. Ang Biblia, walay gihatag nga rason nga si Kristo naghula. Now, I think himo ko sa pipila ka mayo nga posibilidad. I think I could come up with some good reasons, and I think it makes sense. But the simple fact is, God doesn't tell us. But do you know what God does tell us? Kabalo ba ka unsat gayud gisulti sa Ginoo nato nining a story? Go back to John 11 and look at verse 5. John 11 and verse 5. Now Jesus, what's the next word? Are you looking at it? John 11 verse 5. Nakita ninyo? Kung nana say amen. Now Jesus what? Loved Martha and her sister and Lazarus. When he had heard therefore that he was sick, he abode 2 days still in the same place where he was. Karon si Jesus nahigugma ni Marta ug sa iyang babaeng igsuon ug ni Lazaro. Busa sa diha nga siya nakadungog nga siya nagsakit, siya mipabilin og duwa pa ka adlaw. Diha sa sama nga dapit di indidto siya. I want you to notice a very important detail in these 2 verses. Right before God tells us that Jesus decided to wait, he first reminds us that Jesus loved those people.
It almost doesn't fit in the story. Mura ikaw magbasa-basa dayon, boom! Si Jesus na igugma kanila. Kita? Siyempre, nga naman nagbutang dire, niningabahin sa story. Sa dali pa ang Diyos nagsulti, si Kristo naghula, duwa ka adlaw. First, He says, magpainom ko ninyo. Si Jesus na igugma gyud ni inyong pamilya. Why is that? Para nako, probably because when we are suffering and we're waiting for God to do something, kanamang panahon nga tintalan ta nga magduda sa iyang gugma. Amen? Kung magantos ta, pero ang Diyos wala naglihok sa atong nakitaan. Para nato ang Diyos naghilom ra, nagbantay sa atong pagantos, pero walay lihok. Dili ba kanang panahon magsugod ta og duda sa gugma sa Diyos? Ginoo, kung naigumag yun ka na mo, nga naman wala ka nagtabang. Unsay mong gihula? Come on now. Kung lalong gyud ang kasakit, mobot ka sa panahon nga dili ka sure nga ganan ka magpadayon sa kinabuhi. Ug mura ang Dios walay gibuha. Kanang panahon tintalan ka magduda sa iyang gugma. Have you ever asked God that question? Ginoo, kung naay gugma, nga naman wala ka gibuha. I think we've all at least been tempted. Kung wala nagsulti, gayud dere, na gayud dere ang pangutana. In this story, I see a very simple truth. Kung maglantaw ta sa tanan diteli sa story, nakita na ko ang simple nga kamatuoran. Jesus had a special relationship with them. He was closer to them than to others. And He made them wait. While many others, He healed diretso. I see a simple truth, and I'll be honest, I don't like it. Sometimes God makes the people He loves the most wait. Og baliktad na sa atong hunuhuna, kita maghunuhuna kung masuod ko sa Dios. Murag mas dali siyang mutabang nako. Pero sa akong nakita andare, sila naghula. Diha sa panahon nga grabe lisod. Namatay siya. Para nila wala na'y paglaom. Wala sila kabalo si Kristo makapabanhaw niya. I want to make a statement tonight, and you listen to me very carefully. Don't ever judge God's love based on your current suffering. Ayaw gayud paghukom sa gugma sa Diyos, basehon sa imong kasakitan karon. Go with me to John chapter 11, verse 20. I told you I would come back to our text verse, and we're finally here. John chapter 11, verse 20. John chapter 11, verse 20. Si Kristo niabot na. Naghula siya 2 days, niabot na. Then Martha, as soon as she heard that Jesus was come, went and met Him. But Mary sat still in the house. Unya si Martha, sa diya na siya nakadung nga si Jesus nagaabot, miadto mitagbo kaniya. Apan si Maria mipabilin sa paglingkod diha sa balay. Look at me. Sa dihang si Kristo niabot na,
Si Mary, dili na ganahan mo kita niya. Think with me. Mas suod ni Mary ni Jesus kay ni Martha. Si Martha nag-work sa kusina, naghagog yun, nasamok ni Jesus. Nga naman, dali ka magpugos ni Mary, mutabang na ko. Pero si Mary, naglingkod diya sa intiilan. Ganan siya, pinakaduol ni Jesus. Si Mary, later siya, nibutang sa niya ng mahal nga haplas. At word haplas, mahal kayo, 300 pence. Ang sweldo sa tibok tuig, ang bili sa box, yung bubo sa tanan. She loved Jesus! Pero para nako, niini na bahin sa story na hinawain siya niya. He didn't do what she expected, and she didn't want to talk to him. Sugod na ba ka nakasinapin niya na? Nabay panahon na hinawain ka sa imong maluluwas. Kaya sa panahon na grabe kayo naglusod, grabe kayo nagsakit, wa siya miyabot, naghula ra. And what happens? We don't want to pray. You ever been so mad you didn't want to pray? Nasuko ka sa Ginoo kay wala siya nagtuman sa imong gidahom. Sa tongran. You ever been there? He waited when you needed help. Hey Caleb, can you not click that please? Salamat. Is that a birthday present? Are you going to give that to me for my birthday? That's really nice. Can I have it? Ah, Billy. All right, look at me. Look at me. Look at me. Sa taluka, tao sa family, murag si Maria ang pinakasod ni Jesus. And isn't it funny, when we feel like we're closer to Jesus, there's a bigger chance that we'll be disappointed and get angry at Him? Ang tao nga mas suod ni Jesus, siya mas dako ang tsansa na siya mahinawain. Because, Jesus, I felt so close to you. And then when I needed something, you weren't there. Am I making sense to you? Si Martha, nagbarog, nagdagan, mutagbo ni Jesus. Pero si Mary, dili ganahan mo kita niya. I'll tell you what it is. Nagduda siya sa iyang gugma, kaya wala siya naghimo sa iyang gidahom. Can I ask you a question tonight? Kung ang Diyos magpahula nimo diya sa panahon sa kalisod, kung dali siya mutabang nimo nga dali gyud sa mga imong gidahom, magsugod ba ka og duda sa iyang gugma? Magsugod ba ka og likay kaniya? Wa na ko'y ganat magampo. Say, Pastor Mike, how do you understand that people feel that way? I've been there. Nakasinati ko niya na panahon na samok nga naman ang hula ang Ginoo, and it's hard to pray. You listen to me very carefully. Here's the simple truth. Daghang panahon sa atong kinabuhi, ang Diyos magdesisyon na magpahula kanato diha sa panahon sa kalisod. But that doesn't mean He doesn't love you. It means He knows something you don't know. Na siya'y nahibaloan na wala pa nasabtan nimo. Now Jesus loved Martha and her sister,
and Lazarus. When he had heard, therefore, that he was sick, he abode 2 days still in the same place. And I know what you might be thinking right now. Pastor Mike, 2 days na lang gamay ra na. Ako mga tuig. Okay, let's talk to Abraham. 25 years. Kumusta ba ang imo? Let's talk to Joseph. 13 years. Slave. Dayon pinariso. 13 years. Gikan sa 17, ngadto sa 30. 2 days is just a simple illustration. The time isn't what matters. What matters is, will you still trust His love while you wait? Magsalig pa ka sa iyang gugma. Magsalig pa ba ka sa iyang gugma samtang ikaw maghula? Have you been judging God's love based on your pain while you're waiting? Nagahukom ba ka sa gugma sa Diyos? Ibase sa imong kasakit samtang ikaw naghula? Can I say to you today, you really should apologize to God. To look at God and say, wala ko'y sure kabayan sa imong gugma, wala ko'y kalisod. How unfair is that to the God who loves you more than anybody else? Why don't you make a decision tonight? You know, magsalig ko sa imong gugma, bisan unsay mahitabo. Bisan unsay mahitabo, magsalig ko sa imong gugma. Nagaduda ba ka sa imong gugma? Wala kay rason. Tuho na mga ulo, yung mata.